Jesu Kristu inkosi. Haleluya. Ngiyavusela egameni lenkosi Jesu Kristu. Ngiyabonga ngake egameni lenkosi. Ndingekonke kaNkulunkulu ndinekukade bomake bobabe. Ndensizwa kintombi abancane amen bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu ngoba ngamele isibongo sami. Ngisizakele ngisuka eSwatini egameni kaJesu. Haleluya. Sibonga nje bazalwane kuba lesimemo egameni lenkosi kunemagama lakhulunywa uNehemiya ngelinye ilanga nakwakhiwa kubuswa ibonza laseJerusalema. Nafunza incwadi yaNehemiya ngoba mina angikwati ukukhuluma nokubakazana lezi bazalwane bese ngihlala phansi. Uthi Nehemiya nafunza incwadi yaNehemiya 4 verse 19 uthi ngakhuluma kulabaholi nakulenduna nakulabantu ngathi lo msebenzi mkhulu futhi sewanzile kanti nathi sesikhoshelele kakhulu kulobonza. Ngibothi naniva ukukhala kwembalambala sonke sihlangane khona lapho uNkulunkulu wethu utasiboyela. Amen bazalwane. Sibonga nje ukuthi sive ukukhala imbalambala ukuthi libandla laKristu liyohlangana into yasezulwini. Sathi ngeke sihlale phansi nangabe kusukume lephutho lamoya libandla laKristu Jesu. Amen bazalwane. Sibonga nje emandla ensinziso nekuthi kuleti cast egcina uNkulunkulu alivusele incebo yakhe lethi tawumela iqiniso emhlabeni. Lesibonga kakhulu nje sibonga livamile iqiniso bazalwane ngoba sikhulele ekukholweni sidalele ekukholweni sikhule vele sisemasomveni but iqiniso besinaladi ngoba ukuthi Jesu uJohane iqiniso lidawuladi iqiniso lidanikhulula sineke besikhophekile ngoba besinaladi iqiniso ngoba iqiniso lafika umuntu elikhulule automatically nje umuntu angathola iqiniso nani iqiniso uKristu Jesu akalaphi nje kakhulula besikhola but iqiniso belikhashane nathi ungabo besitigqila tesono lafika iqiniso lasikhulula namhla sihamba sikhululekile umthwalo wethu yathi ukuthi sikhululeke baba asinamzaba naletinto delive liqiniso lasikhulula letinto delive lasikhulula kulenjalo yini lomnazi belive namhla siphila ngasaphili ngoba osombali akusasimo philako but Kristu kini akusasithi baba asaphili baba namhla bebhathi ngasaphili ngoba kude kumhlaba kwenjalo wekithi lungamothi Paula bebe kunzuzo kimi yakushaya ngenxa yokukhule kwaKristu. Haleluya. Uyinkosi Jesu empilweni yabazalwane ngisinzisiwe ngisinzile uthi Matthew 24 bonke labantu ababambelela kuze kube sekupheleni yibo kanye labantu abasinza. Ngumthandazo wami ukuthi Nkosi ngisithe kwale kubambelele lekhasi egcina bona kuthi makapita phathi kubambelele ngingayekeli aze Jesu abonakala lanzalibanda. Haleluya. Jesu Kristu inkosi.